Même ce mode ispen au sort glau, zo. Vishke en oyu spécial à glau, à glisse. Oh, glise, ja. Glise, Pétas ni fil glisse ja, d'or. biz mod la rehe da hanraz, du glau, vech o la rehe a hein stot. Mais deus a glise, da hanraz kontun e rehe amz a brein. Amzor brain. A pe so bet ba diouzun a dis, quoi. Ja. Hanraz oa bar marm deus a bla, va début juillet, amz a brein emos oa mortel vi a patat, sa trao emos, hanraz iga se klinvej, oa mildiou an e hag a Ja. dorchet tout da... Torpilla den Ah, tomates ja. badjim. Ba just oar, mi Ja. hag a real emere ma min mod e. Hanraz berdon e ket bon gouze viz a kouaz o glaunen pe viz ba miz meurs. Kouaz o grijen a glau. Grige. Hanraz oa avelach rehe da hanraz a kouaz o grijen. Le oa duern red o hoton tout judz oa pete nae deus a nord-ouest a dis ka. Yin a glau vech o on vit kemez mais da mareo zi même sera mais du quoi ma personne. Yin, Ja. du Viso au plag ba font sa chumun. ja. Viskelad lar pewa a plag steredeni vis sin amzor rust. Un drahe oa sin amzor rust. Ja, da mer vi get bien sûr tout vi get one ton bar chemin quoi. Ja. Tout da bouet vi get da même da lon vi stom trou de one ton set on organisé he. Hag nul bar chemin ma te hue hul bar chemin deus a Ja. chemin banti hale da la vasin glau destu. C'hoaz hul. Ja. Hag a plak nan ternam ma visin glau vele hanei vel un espèce rouille ton de houti a humide na vasin glau. Allez, ma velaren ma flambe ma vistan hag ere tic étincelle bin na vasin am za zir quoi. Peta vis get d'or les étincelles et braisonek. Étincelle. Styriden, ouais. Steredeno. Ja. Or styriden, ouais. Des petites étoiles, quoi. Ja. Viskelard vulach pe... Fulet. Matran, mais même chez bed, non, strik styriden ou de a noal, peut om dans un temps où y est. Pe sa mode, Ja. vis, ma flambe mad, la reine gast, ma had man naï de neer, ka chechra chemin, ma had ou yin, petram ambre de brau. Ja. A ma jo met des végètes, ben de machine, ou d'orblet a naï, moum hon bar glau da. Ben voilà. Hag a bouten tad un temps justoire. A boulten. A ludo. Ja. Peche kled ulven pe ulmen. Non. Hulmen. Hul oa nul bar chemin. Ja. Un nu. Ja. A sui, la sui. Ja. Nraz viget hul de bar chemin. Hul zo barchum. Poe de dilat a ramoni a don ka hul de bar chemin. Bet fin heim tan bar dilat. Pe tu es net en tan bar chemin, quoi. Don soa he bras a chemin ou du chel, quoi. Ja. Ma vichiskars beb deula beb tribla, ben zur pistan bar chemin, ya. Ja. Dangereux. Ah ba ya. Ja. A gouze a ludo bantan an he viskars bem da a vichet ba o bern. Kontinu vichet he ba oa prat, ba der viz humidité a brenn du jonc, quoi. Ja. On a dorpillé à brenn bar praja, ya. Bren vis get d'or du jonc et braisonek. Brenn, le jonc, Ja. brenn. A hesk peusclet. Un drahe zo yeout zer. Hesk. Yeout zir. Ja. Yeout zir. Un espèce yeout. Non, yeout zir. Yeout mout diget a hez. Yeout mot. Ja, hez. Me an mot tikimez da hez eo che kozon, me pe viche plou oa he en dut vichel de droch gouj bar mini ouz anterne a hez. Hag a oa yeout mounon, viche menra da yeout gwen. Ben 3 hez a vidao bilem, hein. 3 hez o model 3 hertien tam yeout hez, hein.
Mais juste war, mais il y a autre non, il y a non. Un dras, monsieur. Ar model, pe oa harne. Peta viz get d'or o namzer, Non, da harne. ya, hamzer, Bah, pe vis duan, ya, pe vis tom a duan, vis lardo kamant sur harne, selb samol ma, e gleb a lor zip, e gleb en noal bar chemin, sur vo harne. Amzer harne oa tom a kalz koum du, zigase vech o duan matren, mais pas pret dra zepan, mais non, ma vis bet de tom mat doa pa deu bedri deiz, hale ar dor la moum hon ba harne, quoi. pe oa un domijen, quoi. Ba ya, ba te redom ba ba behel ba frade, ma met mod, Un domijen viz get d'or o namzer tom amas, tom hardi. Kalz tomiun pe vis devejo, pe vis kalz tomiun no a blam. Mais bon, ma bad e pel vejo vichien, mais pe vis chirezu an amz a mate daouzeiz tom a heol de pitia hadis hardi hale d'or lardo pop baro te pel hamba harne nebdal. Hag non vran ket e he kalz, A luvet viz gwelt? Ah bah, luve de, bah ya, luve de, mais, a luve, oui, et war la wa toute la luve wa dangereuse, quoi, hein. Ya, Un drouz wa te kalz dra, mais a luve de, oui, et war la, un temps noir, quoi, hein. ya. Bah ya, ben vele a luve, bah, hen un temps, hein, et mon elbe. Vous avez calculé he deus a luve, non, avec et pas près, deus un drouz, wa l'air, oui, et bah, ble wa, Babler oa... l'épicentre, quoi. Hein. M'avait l'air au luvé, au fond la caisse, gao dessus, alors là, ma ham, quoi. Hein. Klet peus lard daret viz get d'or luvet Ya. net dion. Na doa, une espèce harne mour. Un arne mour. Mour, na doa, de vichitrous, mais, dra he harne, drarte d'or amour, a nom répercuté oan devo, a vech o l'air d'or non, ma her de boum, ga, o d'or viré, de vel o hamar, per noek d'or non, dre a du no gêne, gwas luv zo, ya, netet. Daret. Voilà. A vichitrous, hein, a bade matran, dir, tailleur, banons, mais vichy naglaou na trouz a what est dangereux, quoi. D'or kosta amour viz gwelt. Ja, ma han, mais bon, oan deu a te memet mode, hein. Mais d'or an drad a harne mour, gred un chet la déclenché luve d'or trouz bar mour, hein. Gred un chet, me chet bet de. Ben dan ve bet ao goul ziga un marin pêcheur venek, mais gred un chet, hein. Ka vech ou ma hete bord amour, chom de gous à la belle étoile, a veli tutuk. Veli luvet, même mot veli wendo, hein. Mais dans des phénomènes naturels, non répercute tiarkoul ou wendo velo armour, en équipe dangereuse même sera. Dans darne quoi. Hein. Ar model. Peta viz get d'or un insolation. Klet peus un drare brezon nak? Non, An moa ket kalzur. heol tom, non, reke he kalzum. Kad an draz, hein. Ya. An draz oa normal de as vi a mar de a bla. Mais ma vis heol tom de dap toyo heol ba mi meurs, ba la heol ram ma te gwal vat, ne be an draz. Ah, Babiz meurs. ya, un exemple, quoi. Hein. Ya. Vi a regoz, en heol tom oa ba miseo da mises, quoi. Hein. An draz oa vel bremen. Ya. Vel an dut bord amour ba mises a miseos ba blam vetom, quoi. Hein. Ya. Normalement. Ya, normal. Normalement, quoi.